O te toe whatalawhat, sa mole atu pele I lau whawhongaanga ia malau mai moanga o le nei aso. Fia fo I se vaenga o le kelope ma le nei lalolangi olo e mafuta mai ai ia ma whawhonga mai ia au tau mwhai atu la matu ngaluenga tau walau. La matu ngaluenga tau whono. Yo e lo matu ngaluenga tau manuo. Yo e. Manu atu ia ni talafo I ono molo silfia I mea e te tau ona e tatu te tala lava I mea lelei. Mo fu siava no o mea fu I whaale lelei. Winga na o nei mea tatu te whaia. Ele mwhai ona tatu salua I lalo whalani me e te tau ona silfia ma ono mea iai ia le fita whafonga. Ia e manatu fo I le nei au amataria o le aso tō na I le nei ia I mātou o le sapati. Le aso sapati le nei o le aso fitu. Tau bia fo I le whapea o le aso sapati o le aso ono, o le aso lima, o le aso wha, o le aso o le sapati o le aso fitu. Ia manino, ia le liao na manino o tātou tangata, tātou fo ia tātou tangata kerisiano o le sapati o le aso fitu. O le vai aso sa, malona faita wina o ona aso taitasi. Aso sa le urua I aso le vai aso sa, lea na toi tua Yesu. Le aso lana e tofa e tātou ia le ta ua tātou tangata a protisano kerisiano. Toi le lava e whaamamalu e lātou nisi mai I tala o le whiangainga tuai ia I le whaitaunga o aso le vai aso. Aso sa, vai aso muamua, aso rua, aso sofi. Se o lava I le aso muli o le vai aso. Lea ta ua la stonai, aso fitu. So, nei lao le aso, lea o lo whaamamalu, ia e ka le sia fo I o le tātou, ia I tu ainga e tariton ia Yesu, ia le lātou sapati nei, sapati e tangata I utaia. Ta pena ila so sa taia, o le urua I aso le vai aso sa. Ia e. Ia, lea e tātou te tariton ia o le la sal Pentecosto taia. Ia, ia fo I ni vaenga o le nei aso e tāua, I le tātou ai ma le tātou mata, ia o whaangaso solo mai, ia le fe I lafi, ma le fe lanua I o le fuafuanga lo tātou tua. Ia, ia le temi e langona ai le whaavai vai o tātou, I fo I temi sa wau tātou wala I le tai au le ngata le malosi o le tino, malosi le loto, malosi le mafaufau, malosi me uma. Ai fo le temi e mo o mia e tātou, se tala whaamalosi, o se leo whaamalosi, o se upu whaamalosi, esia, so le malolosi pia tātou. Iai le temi e ngai poe le vai ma le solonga le iai le whaalonga le ngata I lau paafonga I la le tino, o le loso I fua ma lo wola whaaleanganga, si o tātou e fausia tātou I le toto tino ma le ano, o iwi ma ano. I lo tātou ni ala, I lo tātou ni maa, I lo tātou ni ua mea. So e soft lava le fausanga o tātou. E whapena fo I la ona soft I a winga ma lo tātou ola. Iai le temi peke maloa. E teia lo tātou I mea tala le matala e whaanoa noa whaava. Ia tātou rola ia rifo le malo. Rifo e malulu mai le vai. La foi whapena lo tātou mi. O le soifuanga le maleo. Ioe. E mo mia o se upu whamalosi, o se tala whamalosi, a o ina o tātou vai. E whamalosi mai le whi aua le atua mo tātou.
O mai a soma ia fina finau le taua le taua ua tau lo tatou atua e au mai tatou e ona le mana e manu malo ele o tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mauai le mana e malo umai le taua le nei na taua Yesu ua le mawhai ai satani e tu aua na ulu na tui palai io na pona na whaia inai ele o tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e awai le mana e malo uma le itu tawa e mano ua tau tonga pau e manu malo ai le apaina ne iai se vai ia whaatamata ma ia whaamawai e le oi tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mawai le mana e manu mama le tua manu malo lo matu ali'i manu malo o lo manu malo ua matu manu malo ai whaafetai i lo alofa tele mai whaafetai i lo alofa muti vale whaafetai i lo alofa nau tai i o matu tangata whaafetai le nei aso whaapopo i aso lo matu ola whaafetai le ola ma le malosi whaafetai le ola fou whaafetai le aso fou whaafetai i mea fou uma ia whai i mātou matangata fou whaafetai le ola whaafetai i mea uma tamai whaafetai i le whaolatanga le ola fou ia maua e o mātou tangata uma whaafetai le whaanaunau tainga o lau fio ia maua e le tangata le ola maola a tili e la whaafetai i au mea alofa tele whaafetai i lo le tu la fua o i mātou ina ia ngoto i folo mātou ola i le tu ina nau ma le leanga o le nei o langa
o e te fasino I mātou lo mātou savavali I o mātou loa no mātou fo I le mo le ala e savavali ai. Si I o oa I le temi ma le tuaso I te wala au mai ai. Whaftai mai le whaftai le nei fo I aso. Ona fuafuanga. O le aso sā le nei. O lo sapa ia I lo si o mātou atunu o Samoa. Nisi atunu o le lalolangi. Le li I whawhitai. Po fe lava le me o lo o afifio ma no pi ai o mātou tangata I nei aso sā. Ia. Whaftai tau. Le aso fo I o le aso o sapati. Nisi o I mātou o latu tāpo I atu I le kālesia aso fitu. Le solo latu sapati. E sa ili atu ai ma tāpo I atu I atio. Penalu mātou ola. Eli ie ese lava. I le ao no mātou manino ma whaamalamlamaina I mātou le lau te lenga o lo wanga le lei. No mātou le whaita waso ai lea. He mātou te whaita wina. Le alofa mai malo mātou tari atu. O le mea sili le nā. E le o le aso le mea tāua. A o a mea na tutupu I aso. O mea sili le nā. E fia ba ai, e fia sila, e fia whaafofonga I ai laufi. O lo mātou ola I a te oi I aso mātou te se. I o mātou loa o no mātou whaato. E se atu I a te oi. Ia le whaia mamasan. O mātou loa le ala mātou te ui ai. Tatou malau fio le nei aso. Whamangalo I mātou I meo se mwhaleto. Ai ai ni mātango fia o mātou ngalo. O mawhai o no mātou whatino ina. Li ia oi. Aua lava o mātou tangata. I lo swafa Yesu o le mawala awa. Amen. O upu whaamarusi. E sau le tusi Samuelu mua. Ia taruai on por whaalua ele whaatoru no usua pesile. Ia whaatoru foi no whaamatarai natu. Upu mvaenga o le tusi pa ia. E sau ele peselea. E whatu mai ele peselea. Ele ino nofo a tangata na latu whatuina peselea. E ai. Na lātou wa ai I le au whaitau tusi pa ia. I lātou e fia e sa ili I ana fiong. O mawhauwhaunga whatusi pa ia. E sa ue pese lea. E leo ni tue ngā pese fule le taipi o taipi fule pese fule le. Thank you Lord for ale upu pese. Thank you Lord. O whapenga. Pese whapena. Pi fatu mai lungo mawhauwhaunga le leo pese lai. E le ai. E fatu mai tutonu o le ba ai whaamata sili tutonu o lana tuspaia. Mena le lava o te e te au ngani atua I ate utu. Tā ua I o pese nei. Leo langa leo ni pese fole le na fatu mai le mawhauwhau matala o se fatu pese. Le na fatu mai ana fionga. Ia tā ua si mesia. O le tele I o I tātou e fia le. To tele I o I tātou e fia le meo le. O le pese. A le mana tu natu I upu. Mana ina pese na lea. Pai mele fai upure lunga pese. I nā whaamaro losi ia. Ia o tau whaatamatane. A maila I le mana I o le pese. O tātou pese, o tātou amanatu. Se upu mai I a fui. A leo se upu a se perfeta. A leo se upu a se tusitala o tusipaia. A leo se upu a se a fui. Ioe, se upu Yesu, pete whapena.
Ai te o lo tu spai mena ta o le fai mai la fai tongo tu spai. O le Samuel mo. Lona mata upo e fa. A lona foi upo iva. Le lo fai tau ina tu spai ele a toa le ai. Felicity ai ina fa malo lo si ia o tau fa tamatane ne i fai i tātou mapolonga ia e peru. Fa pei o na fai i lātou mapolonga ia te outou. Ia outou fa tamatane ma ia outou tau ma i lātou. Ia whanongo la ia. E whanongo ne le pese lea. O le pese pe o leo a mai fa marusia i tātou. So o le upu o le tangata Filistia, o le tai au Filistia. Tangata fo ia le tau te manatua tātou, a le tau te lo lea o le fili o le tua, o Filistia. O mai a soma e ia fina finau, le taua lelei, le taua ua tau, lo tatou atua, e au mai tatou. E ona le mana e manu malo. O vai la tatu. Liliu artusi pese. Liliu ole upu o le tangata o le nuku o le atua. Aisia, le fai martusi pese. O le atua e au matato. Va ai lau tele la i ai Samoa. Le ngata la langa o le atau te fai tau i mai fofonga o lauwa ai whakiusia. Pei tātou te whaasiusi umata i tangata o ta ua o tangata Filistia. Ioi, pei ta uro tangata Filistia o tangata leai. Mata bifu o tangata fo nei o tangata na whaia le atu. Ioi, te sila fifi o tangata na tupunga ma ia Isamaeli o tangata ua ta ua o tangata o asinio le vau, o tangata tutupu mai tangata ia tangata e lafi solo i le vau. But guess what? Na whaamanuia. Na whaamanuia fo ia i le atu. So i le tusi le lala o whai mai le vaenga o le tusi le a whaitau atoa le mta upu e wha. Na whaingo fiele na manino e le mta upu le ute le whai mai. O le taua, o le taua Israelu ma Filistia. O le oti o Eli. Sila la ia. Na matuato i lalo popo i le nu o le atu. I le taua le Filistia. Aisia, langa fo i le na taua na e o le whai unga. Na ta mo e le si tangata, ta mo e tu le taua alua tau le tosoa ele no fo Eli le whai tuto o le whali ia mawhisiri. O le ale me whea ki sawa ie. E whai atu tangata le te tau mai le taua. Lai tau Filistia ma Israel. Au Eli o le staulanga. O le staulanga a le nuku o le atu. Ua avatu le tala ia Eli. Ma ua taia i talinga o Eli. Ua feoti e malana whanau. Ioe. Ua feoti e malana whanau. Ai. Eli. Ona pa o le ua to ina mangau ma palasi ma oti ai. O atana o le whai o le to i lalo popo. O le to i lalo popo e le sika mai koe lalo popo. Aisia, ia le whaila ua pese i whapele. O le nuu e na o na whaalango na whai mai o le nuu o le atua. Ai ei whare te mi whaalango ala tu lo lato poto mano lato ilo. God knows very well our weaknesses. Tu sa po tatu tang sa kiusian. E whare te mi kwa whawhia poko anga kiusian. Ioi. Ka ke mga kua ka kung whanau mai na tupunga mai lea, ma lea, tatu whanau mai i te taun tatu tangata o lea tua. Ai mamau a tatu. Pela i ka whapena. O a mai le ato la au le tua ma pepese ma eoi. O wa ai atu le tai leo o Filistia. A woi o le mala le mea.
o lea ua mai Israelu ma lo latou atua. O mai le ato la au le atua. Io e. Lea lai alanga i te au. Alanga i le te au upuia. Te au ai, Filistia. E leo si Israel. Fai mea. Filisiti iai. I nā whaamalolosi ia. Ia o tau whaatamatane. Ne i whai i tātou mapolonga ia e Peru. Whaapei o na whai i lātou. Mapolonga ia te outou. Ia outou whaatamatane. Ma ia outou tau ma i lātou. Upu whaamalosi. Li liu ar whatupese i. Li liu ar whatupese i oe. E pese mo oe maa tātou uma. A iai ni mea tātou te whaavaivai ai. O le atua o Filistia, o le atua o Israel, o le atua o Aikupito, o le atua o le lalolani a tua whenau tātou. E au ma tātou. E sa o loa pe tusa pe whai me ore nu. E tātou te whaalango i le atua e au noa lava mo tangata lava ia. E malo tātou. E sa. E tusa pe le whapea o tātou e whapaupau. But the moment e tu watu ai le loto ma le mawhawhau o tangata e whaalango ato i le atua. Nate le mawhaia se mea. Then, o le atua e nate e au malen. Whoever. Awa fo ila o le au le amai. I lea o ngana o tātou taulangi ma tātou pepese o tātou tangata keusiana. Ai a o la in tātou. Le tu puisamo. O le atunu o e taulangi o le atunu keusiano. Ai oso ar tangata ia. E oso ar mea tangata ia. E whaalango la whai i lona poto malona i loa. Le ise teimi. E tu ua vanoa i le atua. Please God control my way forward. Ioi. E le se me wapena. E whaalango le tangata i lona malosi malona i loa. E a fōen whai ina. Mea nā. Mea sa o are nā. Tusa lava pe o atu le nu o le tua ma whaamomu atu le ato la au le atua. Na o le atua sila fia loto le tangata. E whape atu le tua, whai atu le tua se isa la elu. Whai konfiki. La ko mangi la apaku la ako la au e whai o kou e whai e whaamakau ai o. A lai whaamalosi mai o malea. E mātata o Filistia. Ai mai i le atua. Kalo whai e sao. E loa Filistia. O le marusi anga o le nulea o le atua au. A lea mai pina na mai whaatumutumu lima le taua pia mai whaalango i le atua. A o lato loto o mamau. Le e fōringa whaalango i le atua. Ai le o mwhai o no lato whaangau ina lato tangata mo le atua. I oa ma le mauti noa. O lato o le nu o le atua. A o lato loto. O lo lato lava poto ma lo lato silafia. Pese loi i loe. Ma le te au Filistia. Fai mai le pese te a. O mai a so mai ia fina finau le taua lelei le taua ua tau lo tatoa e au mai tatou e ona le mana e manu manu. Tātou uel au keusiano. Lena, ia tutusa le tātou taulangi, tātou keusiano, malo tātou whaamoe moe i le atu. Empty ourselves before the Lord. Tātou wō ngao. Awani o tātou wō i luma o le atua. Au whaatumulia tātou i lou tila fia ma lou i loa. Tau te oro whapena. Nei se mea tātou e maua. Me lena maua i Israelu whia ngai visitiri tala lea Samuel. Anyway, ia. Se taimi fo i ia ono o mai fo leo le tātou malo se i senta i le link.
Ia, se taimi ona o mai leo le tatou pa'anga ma tatou o masani. La so ana nafi, mea le ai whamaruru atu ina le ai isi tatou por kalame le aso na nafi. O le aso na nafi sa awa iatu le tatou por kalame ma tatou ona o se aso tele le aso na nafi. Mori mawina. Io e tasifo ilea whaipuiponga. O tu whaatasinga o alo ma whanau. Na le whai ai ona i statu por kalame. Whaisi mau atu nei, mea male tūrā male afa. Ia, lang o le traffic, pisi le traffic, ia o tawa le wale toa i le lua i tūrā. Pitai ia, tau whirolo le traffic na matu na oa ia na nafi. Ia, e tūrā mana i minuti. Tau atau nuai. Ia, mafua ngatonu na le se tatou por kalame le aso na nafi. Ia, anyway, len tu atu ale note mo le lau sila fia e tatu woma, tatu paanga ia le taua o le paanga lea. Io e, o le whaipuiponga, o le tu whaatasia, o le o halo whawhiangainga, o le tapitai ia e neti tangaloa. O le sekene? Ia, le na, le whaamanatu me tatu producer ia le second name o te matai o Samantha. O Eneti Samantha Tangaloa. Ia o le alo e whasino ia Misi Powena Tangaloa, ia manfatua ia Marita Tangaloa. Pe o nafi la le sa awe ia tuele tatu por kalame na nafi. Ia na mafuai ona le maua ia sia manoa tatu. Ai na mori mawina tatu por kalame le ta ua tele. E tele iso tala. Ia pe umai ia le ma por kalame nei ma le tatu paanga foi. Do wata mai. Ia, soifua manuia. Ma lo le folau manuia mo fanua se tutu ai lunga lau. Ma lo te tatonu o le aso, o le asupa ia, o le atua ia te utou, ia po le aso sa. Ia, na ua e la e mai li tō ninga le sapa. Ia, ta ua e whapena, o le temi ua hita pipi, o le temi ua whase, o le temi fo i o le sapa. Ia, o te manatu o le aso sa le aso. Ia, te utou. Pia la vanoa, ia, se e whakatalo whamaia, i lo tātou atunu. Ia, ma whaangasoro ele ta po kalami fo i male o nanga o le nei aso, ma le whaaloalo. Ia, malo soifua maua tula e pa whaftai le nei tula, ia o le asapa i o le atua, ia wa uma mea matau tu sa, fo i mai sauninga le fionga pa i o le atua le nei aso. Ia ua whatatari atu le tāpō kalame, whatalo whaatu i le mamalu o tātou paanga masani, ai mai se ia le ainga sa le vi, sa ulfale le nei tae au, malmalo pa ia, te itaina, te leo sauninga, ia o nisi fo ia tua ia lato sauninga, ma lo soifua maua. Ia whatalo whatu fo i o te langona, taimile nei wa uma ia sauninga tātou atunu i Samoa, whafonga mai fo i le fionga le lipale mia, a mise fo i le kapeneta malmamalu a Samoa, ta mama tina ngā tutua, te tonu o mauta malawa,
te tono mau ngase, te tono le aio tangata mātutua, ia mālo soifua maua, whaatasi pēle file mua le tua, foa i le tino mālosi, ia outou, ina ia mawai foi, teimi tau te whaafonga mai ai, i le mātau tuolo whai atu pēr, ia alo mai o le a tātou whaasoa, le a tātou tala noa. Ia mailo ilo, wa lele ia se tapo kala mea nafi pena e sau noa ia, sa whea ngai fo i manisi fo i o nisi fo i mea o ngā sa, e tau e whamele upo tu isi mea o ngā mo, isi mea. Ia, whaatai. Ia, mea la, alo mai atu la epa, o le a ta whaasoa le nei tu la o le aso. Tai, ma lole, sui fua manuia, ia, whaatai mesi fo lau, whaia o e masui o tā pu kalamele nei aso, ia se i abatu se tā pua inga i ona malu le nei aso, whaatai ua whai o mta sui, ia ua mātou i afto a tai au mātou. Ia, mo e tau noa whapea o le lango le sap, le aitu le epa le lapa, o le green, that's the earth color of, you know, the earth outside, the green livestock. All the yellow, it's the energy. So this is why I go with the flow. What I see suit and what I see fit for myself. And also, I want to be bubbly and be happy. O le sapa I o le tua. And the pink hibiscus on your ear. Yes. To break away the color of my headpiece, the necklace, and the outfit. Okay. Yes. You know, and so to be saying this to Lepa, I must give momoli la fa time mal fa malo ile au whainga wenga fo I lato o le Sisi's House of Fashion o I lato I na lato tapena ina le la le nei o le te ofuina. A wale fa mo moeta o otua I le Lloyd Christchurch. It's so beautiful. Ya malo. Mana wata ora upura energy. E pi fa matalai o la e te pi a te fio o beauty pageant. Ni fa matala la o le a fenme a mai. O le ngona o te mai tai na matu ia nafi. Lona so. Yo o lona suafa le ana me te mai tai o Dr. Eneti. O le ingoa lona ingoa na whaasa moe lona grandfather, Dr. Tangaloa. Ia te mai tai I le ingoa le, o le whaaparangia la. O no foto ina ma whaasa moa ia Eneti. Unusual, very unusual. Yes. O inara o manatua na ua e ta ua le upura energy. No foi rola I o to ina le mfa ia le ta mata ta so am tatu sama mesia ia ta mata le alo fai va ole fai pe ponga na mai na ole fine ole doctor PhD au Dr. Tangaloa Powena Miss Powena Tangaloa e doctor foi la luna la lo tenele. Okay. Medical doctor I me tautina. O si ona to rua na la fai pona nafi. O le li tonga. O le alo fo I o le fai au so fa ia doctor finau. Yo o le tonga. Yo ia si li. Ia o le foi la o maua tu si fai au. E maua runga fo tu si fai au. E la itia tala vo. O le winga o tala ma nei palesa na fai ai te le loan farsa matango fie farsa ale metutisi palangi I tutonu Glendale United Methodist of Glendale so na ta ia foi la e la ua tama I le laso o foi takta uma e takta that's really nice oi ma nei pese to le har ke leo farsa ta ilo foi farsa foi leo o le katoliko le pia ele fa tu sosalia farsa fe tumu le fa tumu le no foi la na fai le Hilton Hotel ele aingo lua mo meo two different culture na ia nafi o le culture tonga ma le culture la tu nu
So le tāua i o nai mea ia. O walu foi o nofo mo baba ai o le sona o fale aonga mea uma. Yo e fe avea ingo o mo ia e o te mina no nofo mai e lunga le tama martene tātou e pia no nofo mai mātua e o tafa o le tama martene. A o tonga la. Na no nofo mai e lunga i le tua fine matua o faiti au. Tu se o la antis. Lea no nofo mai lunga fatasi male. Le tāua na o le creation, a le tua ma culture ia ma meo e tofu le atu nuu. Ua parangi e leisa na tu maniana. Parangi. Absolutely. Au tātou. Ia, pe o nei mena o pesenga, ma nei le mea tau mafa, ma nei mea malava. Free part. Free le mea inu, free le isole. Ia ka. O tau oso fia vero ta fatu ana na file le red wine ma le ia pe ona tala tu ia se tele se te mi foi le na o ia nse tal apiro fam tala tu me sa pisi le weekend sa pisi la sona na ia o le ista por kala me na ia va tu le nai tu me foi ni me na tu ta por kala e mana ia foi lau fa soa onai e mana ia foi fa fonga anga Samoa wa le taimi le wa tele le mixed marriages yes ta ua ia ona lava ta pena le po le teine po le tama Samoa i le o le ale le anga nuu a le la fai mana pa anga mona to lua lava ta pena. And what I'm saying is ia yona si la fia le anga nuu a le fo I vaenga. Yeah, and then they have to respect it. E o te whaamo ia lau sanoanga lea I le tūlanga lea tonga e le no fuma tua I lunga o tua whawhina o tama. Because, I have part Tongan in myself. Yeah, right. Tu saina la ina ua maliu le tua whawhine matua lo tama. O le lau te latua au te representinga le pito Samoa. Ai whapea mai ia isi o tau songa whanganaua a isi uso lo tamama. Ona o to fina matua neo matama si ana whanau tene. Pewa a mai le whaaloalo ia te au being o au le sau mai Samoa. Le representinga le pito Samoa matama. Ma o leo te maua le ele swafa matai. Ai whapea mai la isi o tau songa. This is unfair. O le tātou wanga nuu. A o loi te mi whapea o tu whawhine. O whanau uma tama tuangane. They have to be in the kitchen to serve. Yeah. Whapea la o le whaaloalo na o tonga whapea o le lato whaaloalo mawalunga mea uma e whaasino I le tua fine po le ulu matua ale afo tua fine. What is something that's really good to lepa. You know, e tātou te malama I le lātou anga nuu. Vai sa e whapena foi na malama lātou I le tātou anga nuu. Ia whapena te langolanga mai, ia maua whaaloalo lesi tu ainga, Ia whaftai maua mai nātala fia e le aso fia o whanau sa e mafuta tuai, nua mafuta tuai masolia nafi. Ia, malo. O ni mata upu ia o te fia avatua tula epa. Ai te iei se mata upu o ta pena. E te le ia lona e iai o na onga. Ai e iai fo ilo na onga. O le sau lau tele lea mō tātou Samoa whapea tātou nei Samoa diasporas from overseas. La amatu mua la se vaenga le mana ia o pena e maua le mamolia inga o le sui o sa fatalua ananafi. Whawhetai tā penanga a le sui whai pule malona I tū malo. E le whatamala lea tā penanga na o mai vaenga uma a le vaenga whai ia lātou tā penanga ia o fo I sui. Sui fo I waleto e awai te tono
ai o loo iai o latou tofiga taitaifono le tatou poloketi na o'o lava i ai fa'aloaloga le tumālo ia vatuai fa'amālo ma le fa'afetai i le suga le ali'i faipule ia amaise fo'i lona i tumālo ia le latou lima lelei ina ia fai le latou feiloa'iga ma sio tatou aiga o le fast ona o'o mai la ia le sivaega le tula'i ma fanua fa'amolimoli ia tatiri amata i tapolkalami si te mes ka update your kaku container po le hasi tulong i fata amata i fa'amolimoli te longa container wa uma nafi okay sa e au yes sa ia na sa wo atu i le tapenanga le vaenga asiata ma le latou ekalesia le latou fundraising le sa fai o le le latou ia mafai umai e lola ia i le talo anafi e mai wato titi uma ia momoli atu ai foi fa'afetai foi lo fa'amanatu mai tulepa momoli atu ai foi le fa'afetai le mamalu le atunuu o i latou sa latou lagolagoina ia e lē misi le asto'ona'i lenei mea ona o le tatou lagolago i fuafuaga ae fa'asafua ai le manuia mo tatou tagata lautele i Samoa ia momoli foi fa'afetai i le afioga iā salā Robbie Lawano o ia le saagafa ma le taumafai e fa'atau le tatou talo ia afai o iai ni talo o totoe ua iai tagata na toe vala'au mai a ua nafi mai tupa'i na faimai nei fo'i e tapuni le tolu a matou o atu ua vave na tapuni faku ta'u mai e le'ina ua uma le talo ia afai a o iai se siafia mana'o se talo so na vala'au pea le afioga iā salā ia e maua mai se ao telega e le'i toe maua la se matanoaga ma salā na nafi talo na matou o ese ia tulaga na laua ia le tatou talo alo alo o te fia'au mai la o te iloa fo'i ua umana e pese le vaega lea a o lo'o iai lani mea o te fia fa'amanatuina le vaega lea i le tatou iuni lakapi lea sa fai le fono ma le afioga le alipalemia ia tu'umuli le afioga le alipalemia ma lana kapeneta ia ma le tu'ualalo ia soa le pule a lena ua tu'umuli le tatou faigā malo ae lē maua tala na toe fe'upua'i ua o'o i tulaga ogaoga le o la'u fesili la le o te fesili ai nei a'u ona le sa tali na mulau'ulu i le afioga le alipalemia ta'atia mai lo fanoga o lea le a latou galulue ai a le ua maua e lē manana'o i le tu'ualalo le'a mai e le faigā mālō e lē manana'o ai na mulau'ulu ma fa'apea mai o le ā e su le faigā mālō o la'ulu'i la le la'avatu nei la e a'u ia na iai ni a'u su'esu'ega sa fai atu la epa ua lea ua foliga mai ua mita'i e na mulau'ulu fa'apea oi ae fa'afefea la'u sponsor 3 miliona le ua tu'utotonu muamua la le upula'u la'u e lē numertele sela ioe se o le mele o tapaitoitu la epa number 1 o le na faigela research mai confirmation e taeao o lo'o laualuga lava lea fo'i le suafa ma le ata o na mulau'ulu as whether he's the director or GM or the Federal Pacific Insurance. That shouldn't be the case, full stop. I say, tulafono mo mole so se fai puli. Fai e sa pisinisi o sa ngalwenga lea, once you become a member of parliament, everything iteleto affiliated ai. Yeah. That's number 1. That is confirmed. It's all over the website and everything. Lua, he shouldn't be involved in the Federal Pacific Insurance and be a sponsor. And toe sa whailunga o te teifono nā te toe tali aina ma toe whaasoa ia tupe le lakapi uni. So this is where it goes.
o le fa'aseseina ai la lea o manatu tagata le atunuu i le tulaga le tula'i mai nei. A le mea falano te fesili ai nei no ua o so'eso'eina. O le Federal Pacific Insurance, o lo'o iai fo'i ni ona la po ni na so'otaʻiga agaʻi Western Unions ma isi vaega o financial institution na Samoa, which is, yes, o lo'o iai la le tele o le fa'afitauli lenei. Ona o lo'o iai fo'i la nisi o le ua i totonu o le whainga mālo, po i totonu o whaipule. O iai fo'i o latou so'otaga i toʻiga mene. So e fōringa mai, e honga le mata upo o lo'o tau mawhai le fionga le li pale mia, ina ia fofo le whawhitauli. Pe ona whamanino. Ua lolofi mai ia le malo Australia ma le IRB anga i le whainga malo. E o foila i le tupe le ua foa i mai. Ua le awala sao i le lakapi yuni pe ona masani ai. Awa faa wala mai le whainga malo, ai sea. Ua sila fia e la tone Australia, New Zealand, ma le IRB. Tele o whaitau li walena faa leo e de toa tele o tamata alo le tele o whaitau li satu lai mai. So therefore, e manino la le mata upule nei le tau mo whainga le whainga malo. Va vai esel por kiki, which is true. Va vai esel por kiki, tu i tamata alo. O le la tu, ia pe o lau fionga tu la epa. Lau sunga sa eta alo o le man Samoa. You know exactly what it's like to be a player. You know exactly what it's like. Ilele lava oni support, po le sponsor mo o tau. You know what it's like. Lele lava o tupe tau te mawaina. Compare la, ile telo le fund le sa atu ya Samoa. Not only that, funding mai ile IRB, a o Samoa atoa, New Zealand, Australia, Amerika ya o tau, tutuila, ma Samoa. Samoa sa tosa le wit paelo file collection, telo tamaitia o ngā lafo le tupe, o mātou i nei, yoe, o mātou i nei, po o fair file fundraising, e o e lafo tupe, po o tara lai file fia pe atau nu male au, e mātou te o e lafo tupe, pa pena fo ia o tula e pamantou wanga, telo le tupe, a fia iai, le lava sanga ngana le tele o alo matama whana o lo ta alo, i le lava, o le fo te whamao nia iai nisi Dubai, le taimi fo na tau nu o toile au, sa ili se mea sue se mea ai. Sa ili, na wala au matangata mai Dubai e tau. Na wo avi ele sosoani. A le fesili, o fea o iai tupe le a watu sa atu i fafo. Le lai mumusue, le wa mai tau watu le lato fontanga i mumusue fa ai loa i le whainga malo, mafua anga ma meo lo tutupu. I o le anana, ai whawhiwhelanga na i loa le whainga malo, o le ale toainga, se toainga fofo e le whawhitauli, ina ia whapea o na masaa mai ia whamanuianga. Pe o le whaaso atu le nā. O te langona e te sila fia le tele o mea ia anga le uni lakapi. Ma whanu whamun mole. Se i tau o confirm le mea le o mana na o i lakapi sa mo e su le malo. A leo a mai le news. Whapea mai. You know, wale maua se au tasinga, a le la whapea mai. Ia o le next step la lea. O le olo e tu le whainga malo. O na la au e whaile si uni lakapi and all this. Ana sauno manino lava le fionga le li pale mia. A whai e la tau te le maua se au tasi. Ia o le tūlanga le la iai. E i una tongi fafo sa moa male a foi. Le IRB. E suspended or whatever. E pau wale mena sa fa i le vanga le lunga. O tu la fon. Io mata li foi langa pole amalea ale langa la fe lo kilo o le ie uma te o e a mentil kula fon ko kuri se lo fa fo pe fa pe o le mfenga o isi. Na o kula fon ie e pule pleskenge e tuto tasila kapi tu maoti. Ile mafaianga ia ile malo po se si lava mea po se si lava tangata. Mea le malo It's funny, le tu la fona. Ai o le lima lea le malo le tele le tupe le malo e foai. So in other words,
Vavet, se popoto lo e whantula whono lea, ina ia safeguard ai lato au ne i o esi. Ka ko karkaloa le fai mai ni par mio le lo loma le latu fono man IRP. Yeah. E agree lo le afo le IRP i sesi uni la kapi because so far tu la fono le IRP kasia le au mele ku. Ton melanga power me ia fo ia agree le IRP. O ro ko fakaria me ku la ko kon milionga o marako. Yo e. Yo e. Fai lo le la kapi fo. So ke o fa pe sa o nga meu la o su de mano. Wa o talana le a mai whapia, wa le maua se tasi, fe upua i la maa, ia o isi e la lango le whainga malo, o isi e le ai, ia paula le me le wa a whapia mai, ni upu ni la fonga sa whai, ia a whai tu langa na sul malo, langa i lalo tu la fono, pela le te sau noa tu la fono le, Wali makamuf, yele sore. Iyo e se le mātanga. Ia, o le mela le te whai atu, le te whia watu whalawa i tele, o se whaasoa i le tele o whawhita uli le wai tono o tato atinu. O le anana o lau atua vaenga ala tawa i liria, le tūlanga o whaamasinonga, o le tato whainga malo, ia leo ta whaasoa le lakapi, o vaenga whauwhai, o tūla fono pe o le LTRA o 8, o tūla fono palota, o tūla fono o le tula fono ia sa tō pe vale le taimiri le whainga maloa le HRPP ia o mawhaato sina o le whainga palota o le tuaina tō fio se komesina leo leo. Wa le mautunu le atunuu. Soli ngā tula fono ia o le aunga oita le pe whale whasio tangata o le whaamalosi o whanau teimi Tele, wa le aise mapusanga o Samoa. Ua le aise mapusanga o Samoa. O le mea la le wo lau lau atu le epa. A whafonga mai whale whianga le li pale mea. It's about time that you put your foot down. Ua umina tu wawanoa. Umina tu wawanoa. Ua ngungulu le atunuu. Ia, te whafonga mai le whianga le li pale mea. I le taimi o lau si nganga ngase tau sangan te anei. Le sa SAA atuai i le nofoa as a diasporas. And you look into Samoa i le mela tupu o nā lena maua fo se malamlamaanga. That's exactly where we are at again. Ua matua i te lele whawhita au le tula i mai. Tele nisi e tau wala au mai le tele o whawhita au le. Ia o isi whape ai o au se whalau tusia le fionga le li pale mia. O na le whaalong mai teimia pe a singa se mai mawheloa i nei. Pawala upule watu o no sai whai malu o tato whaiwa e iai le teimi wha manino mai ai. Ia lela e sa wale sai e tangata. Wa umi tele na tu wanoa. Wa tatau na whai se fufuanga. Fe o yele tato lo ia sili. Ua tatau na tutu whatasi. Sa ili lea miotonu. Ma whai loni whai unga telo mea nei tulai mai. Lela ma fua uma mai mea nei. Ona le attempt le wafai e le ala pule. He's attempting to appeal le Prime Minister's acquittal. Wanai ai. O le tūlanga nei, o le sairinga o langa tangi. Ina ia wha le au ngā ina le molianga le mantua le wa. Na whailang o lau ia na whaiele tangi whaasangai le fionga le lipa le mia. Li o whatau malama o whipuleai. Pea lise sema masivai whapea o whauwhaunga umai whaaleanga ilona tamadi yanga le sa whai. Le lai ele tangi le na whai. A na le ngā soloina whamasinonga. E le ilo ai le fo e tangi ia longo, le fo e tangi e mamei dei, le ala tola i e totolu. A le wa sau nei, wa manao e na te luiina le a foili. Le molianga le wa akwito lai le fionga le li pale mia mai la tau o le mea lalo tusili tu la epa i lalo tu la fono o le Court of Appeal 28 e luas fulutasi yaso tu o mai e te oe e law jama process sau appeal mai le taimi umai na whaile whai unga i o whee o mati le na whaile whai unga
Le wa apelila me wa more than ko tiki ono sfuluaso. A le fatoa oso ne ia le whaile lui. Anga e loe ma whaina e whaiele amatanga wa lewa na tau whaia. Wa wela tau whavalea le ila tunu. Mana tau whaifta o ma whamasinonga ai sau laivar toi ina neo tula e pailunga ma whaapea mai ole a apili e ia ma le HRPP le whamasinonga. Lea fo ilaha sa tātou pese tuai. E te alu e te apili waiu ewa a party o le whamasinonga. Nothing. So ia le tau whavalea ia sa mōma le atunu. O malana a mai le tau whavalea le nātula epa. Ai toi sau le luia a le ale le pule. E o e whai tua le whatautonga. O le fesili la le atula epa. E ia se tula whanau sa mua wai ai wa pasia a iei ni me whapea. E le avele le whamasinonga o mea tauna avi iai cases. Ai o whainga ngā whapeitua. Le ai. E lea fo ila no mai ai lui mai fai mai o tu lo wal fa fong anga le fionga le li pale mi o pala ai le fionga le li pale mi o le tali mai ai le fno fet e le mai ma o le taimi o le fionga le li pale mi tali ini fau fau ma balea fa pea ale fo la wa uma tu le na vaenga a le la wa sa wailoa e manga o e faile apio e challenge wa umal fatautonga lela la le faile le apio la le e mantua o le apio le nei o le apio I lato tua inga fa mai o faufaunga a le fa maoni ai e pepelo uma moli mau ia sa tapena ina matanga wenga o leo le la linga kwito le fionga le li palemia li o fata malama mafipule ai a le wa mai wa esele me wa faini amana tua foi la le apili nei le wa fai langa le se apili elena o yena fai le tangi o le lato tangi to tolu lato so in other words e tauna mali lie umala ia longo o May Day mana ia e o mai fai le apili and besides e avele tau sanga e amai le approval e le tato o yesili le attorney general wa ole mata upu ngalanga le prosecution I le officer le attorney general le fato e la tala tu le pa o ka se makanga o le tele le tau fa valea I le atunu o le tonu ale ta o le tau fa valea tau fa leanga la au mai manatu la to wopopoto a le mamalu o Samoa tu lo fa fonga Samoa o lato fau malo fa pe o tatou wa valea le ai ele vale uma mali e le nofo mai mo atu au te whawhetai e latu la epo o a tātou po kalame le nei o I le lupe whalele o tautai iae ia le ata wasavea o le tātou te whaamalama tuai mea I le mamalo le atu nuu ona o le tūlanga la le iai nei na ana o mai a mai lunga salu lalo ka pita ai ale ai tātou te evatua whamamlama anga ia Samoa e le o e iei lea whaino le mafuanga wa obatua nita upune tula epa ona e manu o le tātitia nisi fo'i o tātou by elections pe tuani a whaafofonga la Samoa le te leo wha le tonu le tula I mai nei o ia whai elo whaamasinonga e te lefie lango ina se pāti lātou te amaiani me pepelo man tau whaleanga. Lea la lina tātou ba ili to I ngā mea nei tula epa. Se titilo iagi e le whainga malo. Wa o le tau whaila le pule toi apili le solo fua o le molianga le na whaianga I le fionga le li pāle mia. Le la whapene sol. How stupid can you be? Wa matua I over tau whaavale. Manatu e o tātou, lei whafo tātou te leilo atu me o lotu tupu. Ia, tātou tanga I whamasinonga. Le la wo o mai nela whamasinonga le mata upula le ia asiata. O lea na talo sanga le lo ia a le unga li ila lea talo sanga toi whaawau le la po kalami. Le wata tala le tamata I whamasino. Wa api Lo tatala ale mela le tula I mai nei o ka le tele ni pui nga fa pe na fa pe e mo kai
e mai mau taimi, le winga la tala mai mau taimi. The same polo inga, na whai atu la epa. Has he ever stopped it? A o le a fo la se fua whatatau a le ofisa whamasinonga e whai ai. E le whapea o whai atu o le whaalo a taua le whamasinonga malato whai unga. O le comparison o vaenga ia o mea ia tutupu. E o whea la le mea o lo o sa wele a mi o tonu I. A whaila ua tatala le vaenga le ungali iwa uplift le pena le ungali. Ai se a la le mea e le o mawhai e fo ila na talia le tau sanga asiata. E whai atu I lunga le video link I a lana case. Le sa mwhaina whaifa penale case a leala I pule. Sa mwhaina whaifa penale case a leala I pule. Le taimi le na te e malpalmenge contempt of parliament. Le na sa ne New Zealand whai atu e langa case. So if it's good enough ya leala I pule maistangata, why can't it be the same mo isi for itangata anu o Samoa? Or is it because langa o le whai pule? Le ai. O le tula fono le o whapea mar tula fono. Se longa te whai pule, then you're above there. You're on that tier where, le ai. So o se tangata anu o Samoa, e anga waa. So o se tula fono, tusa le ai. You're tulanga na le ai. Se e maila so manatu le tulanga le keisa lungari, I lea a. Memo mua ia la ka makai ngai le mengang ka o fula I isim tau funga koronom. Yeah. Mo mo le tati tilo. A fai lo a la o fa masinonga. E to e fai le tio le ngali le. Ai le ala winga fa masinonga I and yet le ko o vui foi sala ku nga fai maila nga fo. Iyo. Wa ta sinata na fai maila na mo ma na e wina le magingo o motu le a. Marita mai tai le sa fai atu la na mo ma mai Australia I le case le Le keisa na miotonu. Iyo. I moni na 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 fai maila nga video link le na fai maila na I te mena kisi. So le ala ke le mo ma o mea ia. A o le fale tonu le wa mai ni fa masinonga. Wa alau I le tarsanga e to e fa au. No vai foi mena nga. Fia se li si pa wala wa ai tasi ala tali o ka fai mai mau kai ni. E mkua mai mau kai mi koe mai ai si conditions nga wa mai ai. Io nga fulau e pa I me vanga lea. E le usta ia tu le pa conditions ia mai me ia. So fair koe mamaru la I feng conditions manga ai inga. Me mau kai ni. O le fair mo mua lava. Ua whaatanga le whamasinonga ia ka mai ka ile ia le kiole. E koe whaawau la po kalami. A ua tapuni whaamalama I le tarusanga a New Zealand. Ia asiata mai malana fo I taumwhai mai. Tapuni na le avanoa e whai mai I ni a fifth. A whai o leo tarusanga le ngari le ua wafoi. Ua tu titia le la income. Mo la tupe maua. Ia o te lopo la tupe maua na e wheme. O le fwoi tarusanga asiata. O a whai e se atu masamo. O ia e whaalangolango iai lona ainga. Moni lava. O ia e whaalangolango iai lona toolua, o lona tina matua, o lana whanau. Ioi. O lana ngā ruanga whaalangolango iai ia ainga. Le whalana awe tarusanga. A lela ele talia. Tōre whesiri o ai lai whawha a o itoso. Mea tonu ana le wa o watuai. Tā whasoa ia manino Samoa. Ua tele lava nei mea le manuia wa dia e mai a. O no le a. E le o tutusa ia le treatment o tangata. Yeah. O le mafuanga le wa o watua le mta upule a wha momoia asiata. O le sa whapea o tele I whaitaula le submission a le msio whapea mai e nana sua tu asiata I Samoa I le case le a umato e foi mai. A o nei le tae a o whaia researcher ta pokalami. No mai mata tuai I la fonga a limoni lana a mai lunga. Na tsai a nei le tae au. No mata tuai ma whapea mai. Ia. Le se me popole e fuelo le la falitala ya asiaka. O foi o ia lo ai. E I via whaingo whamatalanga limoni. E tau lama, e tau whaasee, tau whaleanga. Whapea mai lana saunoanga. Ia, le almelinga popole fua.
Sau pe ia sa mo fale la case malungani ile alo na fel mena popole. Ia tau no ul mala valele o atu leo escort mai po fe se fatan malo po fel meno foi. A o foi na umala case. Ia to o leo momoli le fo mala valele. Ai fai umai. Ia le se me pole e se fulu case ia fatali atu mai lo lokalo. Wa vai la ia tu langa le ia nei. Ai la tu langa le ia nei. Mole taula malama hidden agendas melale a fa fonga fo ilale vaenga al famasinonga e mato tele fa pe mato te famasino ina to ngadwenga I ole what we're trying to address the comparison o ai afisi a o ai ole atotoso ole tu la fono ole constitution a Samoa e launga tasia so se Samoa a le mele watu la mai Pe wa a vele whainga o le vaenga le HRPP ma mea, wa whaai tu a wai le whainga. Le ai, a whai wa e whamasino, tātia ese lau vaenga whai whai, o lau vaenga te lang, that's your own personal views, o ai le pātia te alu lango. But being you are public figures o le malo Samoa, you can't be shown as e ko ke bias le whaingo tō whai unga. Ta oi si mele ma fanua len ta tala no ni ya a langa sa abe uma ia tarsang sa tarsanga le lo ia a le ngali le o talia le la fa wa le tio wa reasons vanga o tarsanga o le lava la tu pe maua ona wa ta ofile la YouTube o le la matoinga ia malanga wenga tarsanga foi asiata o ia le breadwinner o lona ainga o fea la le tarsanga tadia o fea tarsanga le tadia and yet o le ia tangata na fai mai fafola to mori mau le e mori mau o malava le lalangi na i mori mau fai mai fafo anyway o le differences tula e polomea lea o i sa tauna tilo ele tu al famsinonga le wa talo sanga le ungali I fapia o faititia ona wale o te faiela pokalame that's a load of nonsense ale faawa wale la talii le YouTube ole faawa so there is an income that comes from there le faawa wale la talii le la pokalame mafanua ile o titala no atu from the experience a tilo I viewers o pokalame ia ele se tupe mo mali tu mo ia le tala le fai atu ele rola por me le feme la le tio every like el income le ai ele ese la subscribers mala viewers le con ele mo ese pa ele mo ese kupele ia se vanga nani la ngaluenga o ia mangi benefits al malo o lai ia fo ia si e te taula ona pauna le me au se upua ele YouTube le fati ia te pero se o tulanga na le fetua ia you know e se le fingata le mea I know for a fact le sa submit uma ia le provision le tongania asiata a le te ina pela le mele le fesilingi ai a fai o le na tau sanga fo I lai tu e fa awau le ato le la wa uplift le band a le na tau sanga asiata ono le tūlanga o ia le breadwinner o la mai mana tua ngalwenga ini e mai sen ngalwenga fasalaulo ia a plan in advance ahead le final o le planning ele fa pe fa tusineia there's a lot of planning if I o mela nei le mulmuli mai famsinonga nei wa live on a plan me o le fua ma tua atu lota maiti me ale nei fatoa le lana abatu tau sanga asiata ina ia tu o mai se avanoa e fai atua I nei langa video link I le case ai ia mantua le a mai se avanoa e fai atua I nei a umalana fai atu nei ai to e fai pe mai loa ia it's a one for our bele watu Samoa at least asiata's been given a chance o le si mea mafano tiro la asiata manilo ia o le atu mele
Ma ai la langa no wharongo longo. Ai le ngata ole voice mai tu inga. Ai put it down in paper. Olea, ele a whaina oe pe sau nei Samoa. A umar wa msino po lea tu put down in paper. Po lea se whainga whaiai pe noro rice. Pe ko lea se mea ku e kong. Ai e wha mauki ngoa. Ia sava vali lai upu ia. Iyo. Nā te wharongo noa ku le whai mai oe whai mai le ni o li moni e waku le Lea nei le tae au mata atu whaapea mai. Ia, ele ai se me popole ai, a whai o tulanga nai popole ai. Ia, tau nuu malai walele, iai leo e escortinga mai le menu whai. A uma le keisi e koe escort sa oari. A uma e loa. Li liu loa turn the leaf. Ia, le se me pole se furu molianga ia whaatani, tau nuu mai lo loka. se vai le. See how vendetta. That's very vengeance le tulanga ia lato te whaia. Ia, a whaafafonga mai lo ia asiata, ma asiata. Yeah. You know, it's never too late. It's never too late to put another submission. Yeah. Whapepa mea ia. Whapepa i sa mana ia. Ia, ma le simia. Pe sini i tau konsula. I tau wāngai na i New Zealand. E pola se tala mai konsula pe ala tu asiata luanga i konsula auto New Zealand i Samoa. E alena. Well, not only just the official consular, but then through the foreign affairs in New Zealand. Yes. Because Asiata is a New Zealand citizen. Mana ia. Ia, si tatu ai te tau lo le background o te mita i Rosella. Papadi i Rosella. E te tau iei se pitanga i se i turangai. Mana tua le fionga te mai tai whamasino lea. O lona li lea sa whaiele Schwartz Constructions. Le iai ni a fo ni vaenga o lo iloina li tatou auditing. O te lo lela. Yes. Okay. Yeah. Which is, you know, to be quite honest, ele whapese tau whaleanga le fionga te mai tai whamasino. Obviously, she is a blue corner HRPP herself. But like I've said, you know, our personal view, o le pāti e te awe kāsaila vote, that's your personal view. But because you're a judge, you're a public figure for Samoa, you can't be biased i lau whai unga whai. You should be autonomously tūto tasi lau whai unga. Ngā, o le afoi. Le si mea taua, ia le leina manino le tatou atunu. E le whana manino ia latou taita ia le tapipi. Ai whanongolongo le leia i por kalamea li o asiata mai le amatanga. E leia se mea o whapea ngā ke amakase kau whaleanga. Even myself, lea o te tano atu, e ala maua mea o ke kalangoa ai. Ona o tangata lai amata mea. E lea mwhaiwhananga ka mwhai create se mea e whaleanga i le tangata. Tate talango according i mea ia lato te voicinga. Ioe, le taita inga atu ila epa, e le keike ia makunga ngana tu mea ia. O lana ngana, ioe. We are challenging issues. We are challenging the issues. We are challenging the differences in treatment. We're in favor of o le winga na tala mawhanua, e le leipe a koe kilo le Samoa. Ioe, na afu aku langa challenge me ia. E le ngofongo whawhiserui. Ina ua iai a makamea kangaka. So o la tau na amata mea, tātou e challenging a mea ia. So le challenge la, e watu sao e le ngangana, e le mbapengo ngofongo wha koe tifame se kangaka. E a fua o na watu langona, ona ua latu amata mea, male tu inga whainga na whai, so leo le kungu uma o kako, e pele uma ia tātou le tu, a ora ina langa manatu, malanga manatu. Kako ka anu karunga, ora kangi vale. Ioe, so pele winga na tana. Wa tu ngana le iai. Langa e matu i atua i ngā le ngāli i lea whaasanga ia siata. E matu ia. Le ngatai tua inga o o le tamari ianga i whanau le vāo tu whawhine
ua matua i sosopo ai le ungali i lea. A o le la ua whai nei. Le wa watu sa o tangi a siata o ngangai le manuia. A le la vai atu nei. Peila le pei fōringa mai. E mantofo le taimi mumona to le ungali na escote li mongi ma. Matula epa. I le ka vale le malo. Ta yo sa escote solo le ungali i le nei. Ia o le taimi fola na o iei Samoa. Sa ta fili sau noa le ungali i nei fai ma le tau whaleanga ia siata. Sila so whaalama tu si mai. Ta sile me tau ro ka pa iai. Ta sile me kau. La ke le fe ave ia i se la personal vehicle. Ta a vale le malo. The property se le malo. Ai a watu lelo le lia. O tangata o filio le malo. O tangata fai mo lato fili le malo. Ai waku whaangungu whawhewha i mea pakingo le malo. Se vai le whewhakanga. Ia pe o le tūlanga tonu ana le tula epa le o watu ai whapea. Ia ta wha soa wha lei. Wha manino au ili. Lau wha whonga anga Samoa. Pe ona whai atu. O le loma isi pa lota la iti. By elections. A ia malama o tātou tangata Samoa. I mea ia tutupu. Whai mapine wha amau e whai eilana filinga. Moni o whele pāti e te tauna titilo iai. Ina ia, pāti, whainga malo, e mawhaina lato tau aweina Samoa, ina ia maua e se file mua Samoa. Tau mai la ia le whainga malo, a whaafonga mai le fionga le li pāle mia. Ia, o le taimi le nei. Pēna sau noa fo ia fia me le taimi le lana ia pae ingau. Wa toi titi a tātou tuai. Wa tātou tuai lama. It's about time that we, especially lawa fionga le li palemia, put your foot down. It's about time. Wa tatau na whaini whai ungo nei mamuta upu. Ua nguru. Wa tatela le mele fatoi. Wa tatau na yese to finga le komisina leo. O lea ua nguru fo itangate nisi o whai unga. A le o lo ta ita ia le na sui komisina wha oli. O le fo ia sau le tele o le whasea le mamalo le atunu. A o tato, mātou te le whatonuina lawa fionga le li pāle mia maraka peneta. E na o se tu ua lalo. Na o se vaenga a tonu e mauais se sau mo se file mo se o tātou atunu. It's about time that a decision making needs to be done. Whapea foi ia le tūlanga le tātou Attorney General. O te taritonu lai manino le tatu pale mia i tāpo kalame. Le o nache le o esea. Le lawai ka ofo i le situ. E ave a koa i eilang manat manangon. A tau mai fo i le malo. Esea, se nanga whapena wingo tantalofa. Whapena le tatu baba ai ai. E ta tau fo i lai le tatu whainga malo. No se fai ma baba ai mai me fo i le tatu whautua ta whautua mole le lingo le malo. O se taita linga tangata ni no wharo no whai poka na mele liro o tioiri. E sauera le mele ua mai tonu an mele ka au mai. O mai la li le me ua isi ka ko. E au ngoa ma koe ki kea e whela ma wharo no nei pua le unu. O fia nga ku ia kule kungu kuila epa ise wha msinusili. A whai mai tali tu le epa. Se o leo ke whakali le nganga paia. So tangata le nga whangafa ma fau. But, e ka kaupu ia i tatu mano. Tiro, awane i whaia le mea na whaia le vanga lea. Awane i muri i tūlanga se vai. A whafonga mai, ia, whatai te lea mo whanua. Whatai te lea le tōre loto mwhaina mei, ale mea ngai tele no pesito o tasi e mea ia. Whatai leo ka kuwhakasi. A vere whi au lea le malo. Ioe. Nga isea. E tasi le mea o le tatu lo i sili. Nanga le ku lei mea la wanga ia. O le mea le ufilfili le malo le lo i sili. Ina ia whaafai fia i issues. Kai pela o pili ia le approval. Kai pela o le keisi leo ai foi. O asiata. Ea, e kakauanga ku kilo i se whaenga mai le official lo i sili. I mea ia. O te loa na ua avatua wa e whaaleo atua ta whi aure na silisila ane se tatu. E whawe au mai se tali.
langa kau ke pisa I mala wali ia fo faleanga mai e fofoanga makali le malo ai fa kai o nga o le ala se temi lata mai ta avisa tapsa Well, o le tapo kalame le wafai atu taimi nei tula epa. O le tapo kalame le nei. O lo o iai advisors a le fionga le li pale mia. O lo whaafafonga mai fo inisi o le kapeneta le pale mia. O le tua lalo le awatu ua tatauna fai se fufuanga. O inei la o le popolenga iai. Aua ne usuia o tatou fast supporters le au langolango. Ina o le nei la vai tali malu atu tele ofisili. O le mele wa le malo lo telefoni le po ma le messenger. I tangata. Ia le la wo whapea I lo le ai. Wa tatau fu ina whaafafonga mai le whainga malo. Ma le tatou a inga fast. Ia watu se tu walalo. Ina ia whaafile mua tatou members. Tatou tangata langolango. Mai se ala le tu le komisina leo. E whasata tala no ai tu la epa mai le amatanga. A o si ngase mai le fionga le li pale mia tau sanganteni. Ia na whaali manino lava so vai. So vai. Ona o lo titiro le a broaden lava Ua pela le telo isi komisina ia wa umatu. Tele so tanga. Ua le sa o ai matonu le whainga le amio tonu o le lato ngaluenga. Le na watu sa wala ula tu walalo. Wha watatau to e whaile mea na laina to fia Sani Schuster. Sau normali I Sani Schuster as a commissioner. O le taimi fole na. Taimi le na o tuto o tasi le mtanga luenga leo. Le ua mafua uma nei mea se ina ua pull down mai e tu la epa I le matanga luenga leo I lalo le ministry ai sa tuto tasi la wala tau Ia lana watu tua lalo toe tau sanga mai le malo New Zealand e avatu se semi-retired commissioner e nate whaia ona se I tau fufulu le telo le ngasu o lo I te tonu matanga luenga and at the same time e mawhai e ngā nominate ni tato sui komisina train e le komisina le nei e lo ai po ai tonu tangata e whaamaoni ma au na whaamaoni mo Samoa. Wa matua le tanga luenga nei e malu e le atunu. Ai a whai o whaapele toso whaapautolo ne matanga luenga. Whaafewhena malu le malu o le atunu. E te sila fia fo I mawhanua. Pio le mawhauwhaunga ana ina ua tuto o tasita to atunu. Ma ua sen mai tatu tangata ma onga ma watu ata mai watu mwhailonga. O le mea le ki I. Tue sa oala ele o le poko whawhale a onga. O le whamaongi o ngaka. Le koe nana uka kukam whai koe a wakula papalangi whai mea lo whai mai. Oi, a kaku koe aisi fo I le meo le colonization. But we're not asking for colonization, we're asking for help. E fua mai mea ia, o le whamaongi o kaku kanaka. Yes. Le whana ua koe ke lunga kapur kalame, I lau fionga le li pare mea. Whai o yengi retire, kanaka commissioner, police commissioner I whafo. Po, New Zealand, Australia po whea lava. Ia su, ngai o whai palangi mawhanu. Wai whai lo ia ai foi. Toi lupe lenga bakuden koe sak. E whai palangi, langa ai e whiso ka inga palangi makaku ka ngaka ka paleanga I o pua. Toi ka kilo I menga. Au e tau whalongo I se palangi o nga apply I one of the applicants. I believe so. There are some applicants from New Zealand. Ne te wasa se au. Ai tanga I tula epa. Le taimi nei ia tonga mawhiti. Yeah. Tonga mawhiti. It's because o le lack o le trust ma le whamaoni. E leo te whaonga ina I lato tangata anu u whaima komisina. O leo appointed to New Zealand Australia lako commissioners. So there's no harm for Samoa to do it again. Se I whaamautuman. Se I fufulu le tele le ngasu le sa pule mai e tua le mtanga luenga leo.
Ya. Se faila ia pe koe ma faila sa moanga taste le mele o le whatutuinga o tātou na whatangata. Io e. Sel. Ia, mana ia. Lela ua whafongfo mai ia le tātou malo. Le ua watu sa o tātou sanga. It's not a demand. But o tātou sanga. Ia ku iki ai le kau whaaleanga ma le mea o lo oswhaingei. Ia, whailo se ka kou se tātou. Ia, o e taranola I le li o asiata o lea. O 100% to Coach Samoa, pia? O le tulana e le whapea o whewhe asiata e alu. A le popolenga o asiata. E le sao a wala ia la atam whai e mai le ia tua ia I Samoa. Ia, lela wa manino nei le tai au. Le wa manino nei le tai au. I le whapea mai e limongi. Na sau e malusu o malia le sau le tala. Le se me te popole ai. A whai o le tūlanga na e nei te mawhawhai. Ia, a point se leo e skotinga mai o le valele a vele me te nuwhai. Ia to a point se leo e skoto e mai te whai o ia. Uma le tala te whapea mai. Ia, le se me pole se fulu molianga ia iai. Tau nuk mai lo loka. Ole, ke lea whesiri mele. Morianga I lea. O morianga I lea. O a mele. Le tūlanga nā ne iai nei. Wa ta taulana ko ai loa mai e le o lo tū le foe komisino leo. Po o ala molianga ia. Wa molianga ia wa e ta tauna la to whai loa ia asiata mea nei. Le la tasiala la utala le la batu. I mai I mea o mai e whemei. Le peo no whai atu. A o le leia kilo le fo ia le e iai guidelines le tauta ia le a foilingo le Blue TV. E le o iai I le taranoa asiata. So I mai ai la utilo ma la wawai. Le pau le mele ina ai tangata ia. Ina ua ilunga le tamalea. Ina ua reveal le tamalea o oifoi. O Samuel. O ina a whesiri la. O angi mele anga interview le ua interview. O le revelation, o le revealing o mea ia, le ua ina ai. Pawangan mea, a se upu I kelo pokala me pe a whanongon le I, e rengi mea ka e ongo whape, se tifeme, io So le mea ngā, o te whai atu, e kankuri loa, anga yengi loa ia le lenga koe kuri loa inga le mea ngā. A mai la mea, a mai whakangofi a mai ngi whaamaunginga, nga tifeme asiata ia gelako. Le tulanga o le mea mua atu la epa. Wa le e leo whaailoa mai e komsina. Le wa whaailoa mai e le ala pule. Momua, e leo I o se leo lua. He has got nothing to do male mtanga luenga leo. A lela sa tatauna whaailoa mai e komsina le ia asiata le taimina watu ele tangi. A mea o le ieni tangi se fulu o le whaatalitali atu mo ia. O le mela le tūlai mai nei. Pe e fōlingo o se mai leila le mea le la whai. E toso atu ai asiata I Samoa. Whatatani e la isi tangi e se fulu. O le taimi la le nei. Wa tatau ia asiata a whafonga mai asiata malanga lo ia. Wa tatau na whisiri nia le komisina o leo. O a molianga se fulu leo. Wa whaailoa mai e limoni. That's a good point. A vai whana oe. O lea lafa ko a kau mai I ke lopo o ilo asiata. A lau ilo limongi. Io ele winga le la tala. Nga maui ko nga me o le loa e limongi. A le loa ku lesi ku o le mele. O tulanga na la la tonu ale tula e panalainga o mafau le ai. Ua ya uia o le tina o tamaita I Samoa. O le fale tapo kalame sosoani. It's about time. O mātou o tina o le pae male auli. A watu se tu walalo, a watu ni manatu mani ni le tatou whainga malo. Ia e mai se fo I mawhaalau I loa whaalau I tele. Langa I le mana ia me ia la tu lai mai. O saula ia le tatou tu la fono alea mantua le tatou vaenga le SSIG. I le LTRA 2008. O la ofesili wa tatau na repeal nei tu la fono. Ona wa tele ia
tele ia a inga I lato mea sina wa yelo na whainga. O ta tauna repeal. Ia, tau loa la ia tūlangi. Inga le tala. Repeal pe kongi ako I whawhunga aku lafu. Well, either way. Either way. Le mawhanua le langa. Ke lo le tala fo le e whameto ina tasina tana kaunga challenge. Wa tau le tua ia I le whatutua I le tua Samoa ia ma a me sale li parmia. Kaunga challenge le melea. Wa e alu whaia kuskusinga umang maku whakau whanua. O ke le iwa ai whatasi le parmia o ke le wangian kuskusinga I le isau ngofu I whapenana whingwa le li parmia. A mea o ko mai whatau whanua saina. E tasi ar kuskusinga o vai ko inga mea. Ele whapefe o le whaikionga. Ale o la pilenga mafua yanga mai maweli milionga sa mo suenga o la pia ni mau. Yeah. Yo, e mai fa vale kupe. Fa vale kupe ale e mai fa mai kat per. Le si memo fa nua. O ka ko RTRA o etlia. Pa wale me ke fa sa o le a foi. O ir tu la fono le. E mingi ai fa ngor ka ko. Melanga linga fa yakur kala. Ya e mo ele kingo mai kemingi ai el kemilumanga yo e foi já ma foi le meu mai o ele fa mo pula fone la ko ke activating an ken yo Manto fotu la fono. O tu la fono nei. Ua mawhai ai e investors I whafo ona la tau whaongaina whangua ia. Ai o le popolenga sa iei tātou. A watu investor nei, whai engi loans, wa mwhana mo kesi ia investor nei ia whanua. Yeah. A whai langi loan I whanua tau sa mole nei. So sola investor le tatongia. O lala me lawe. E le toi fo I male whanua le I le ainga sa moa e ona whanua nge lato mesina. E toso le bank. Yeah. Oi la na mawaina. O le tūlanga nei le malamlama I tātou. Ai ele o moni lau sau noanga. Ele I se mea whapea a me wa whaatau. Tātou te I tau lima ina ni whaamaunianga ni whanua whaatau. Pau le mea le tātou te loa o le tūla fono wa allow wai investors e mawhaina o atu e le stala I whanua nei. Ia ma, whai e loa la ia lato. E mawhaina whai lato no ngā tupe lunga. I lunga mo kesi lunga o whanua nei. Ia pe o le te langanga le wato e watu e tūlanga le tūla fono. O mantua foi o le tātou vaianga le SSIG o le tātou te tāri talia o le ase tūlanga I ai le tūla fono lea. O na tātou mai la lea I le la o te watu le mata upu lea I le tūlanga le wata wana wai e lea le pule I le fionga le li pare mia. E o mai o e whai le whatau tonga e mai lau whai fiau o watu lau whai fiau. Pela o I, o eleo se whate ta inga le lei. This is the worst examples o le a ona tau mawhai e whai. A longo winga, o le alua le whasio tangata, wai loa le a whai pui whapea mai. Ia, lea na saoli mongi I le ala pule whatau tonga lea. O te mana o whai whatau toa I tua, tālo whai Samoa. Tālo whai wha nau lalo wa oa Samoa. A whawhetai le fionga le li pale mia, nate le o tadia ina. Wa mela le ngei, o ai alu, whasio tangata, whaile to inga sori ngā tula fono. Ia, o le tūlanga la le la iai, o I tatu oi whai, o lam whai tatu oi, whatau tō I tua no des. Wa le ai se mautonu oi o le atunu. Le mautonu le atunu, ma o le tūlanga whala le, manu ia Samoa. O te whawhetai tula epa. O le tūlanga le wai ele tātou whai ngā mālo le nei. O le taimi o le atua le wai e nei. Ta whewhe pe ana whapeto e ofi mai la le HRPP. Ia o le tua ngā mālo la le la tātou mawai. O le whai a le mea se so li ngā tūla fono. Ia whola I lalo ka peta. You know, le eise manui o Samoa e mawai. Nta mai lola ia la mta o mulmuli le wawatua. O le whaato sina le whainga palota. Ia, ma whanua te tiri I o tam ta murina. E tā uare tātou e o pen mene. E vaingi le mentality o tangata ni. O le ufi o mea.
Yes. Leo fiu le foi lan tatu falongo i le toenga ngana le misa la kapile na fai. Yo o le muso i loa le malo me kau fai. Yo so koinga attitude leanga le koinga mafufonga leanga yo le fai o mea. Ai mo muso e ali ali o i le alinga inga tu le epa i le malo fole i ke ngai. E ina isia. Langa lela adia e uma i lunga mea o tau sanga e fia se laudeng sa fa ye. Isia a o intu le mai le fas ma solonga le leilanga la e malama umai ngalu upo le atunu. Mea na tatanu e no fo inga e kele me kakang. E tele na wa la epa tele na wa. Ia tele na wa tan. Aba tuele mena langa leo tatu falongo tu nei alu kapi mala ko meye fai mai. Ia leo ka ko va ia tu le ata o mea o le mumusu e lo le malo. Ia ni me tau ona fa. Ia ka mga i le manga. Wa man tual melele tu pune la ula kapi. Lena ta pa le ai api ia tala tupe. Wa over. E o mai la so le se tala tupe wa vea. E le te foi la fa aui mai le tautanga le ai api. Ma fa pe foi ia manuia ia mai Australia. Fa aui manga malo. Yeah. Le te fa aui manga malo ono lea wa fiwa tawana ala le wa manino ai lai i fevesia inga le awali i e lungole ala sa fa ile fianga le li palemia. O mea na le tatauna i lo le malo. Fa fena le i lo le malo o le o tu mai le lima o malo. E a mai le tupe sosoni ai. A le la manga e mongo e nga mia. Tua le la o tua pea sinda tama itala le o sa o se vai ia. Te lo o le leanga yo se au le tunu ai alu e represent Samoa. Ai le packing al malo. Le o tua le malo i me e te alu e te loa ese e mama sangia. A o lo malanga le te alu te lo watunu o lo malo le e na te tapena uma memo oi. E te alu e le whengofia yo e. Yo le ngā. Ai mai ngai ka ngaka whapengi, au mai ngai koe ngā mea whapengi. Sili. Tu lai po te tali tonu le. Te tali tonu tu langa nā. Ono se tasi fo tau songa sa whapewhane tau la mua i le tato au le man sa mua. Tu lou la ma ia Solia Richard Kapengi. Ia o whailangi le wholaunga. Sa whapehe ino mato mafuta atu i tālonga au i Brisbane. Le taimina o atu ai le au. O inano wa aila ia ia uia. No titilo iai. There is 2 tiers. There's 2 levels i. Yeah. Management mai lato nei. Sa whailunga i. In the cockpit le cocktail drinks. Mea ai and all this. Ai ta te wa aina wa umata alonga nai tama. Oka. Whai o le physical i lato tālonga. Yeah. Mental stress. They need proper food and all that. Le whengofi. Yo e. Le whengofi. Aka aloka mai e le afu. Ia foi mele na tupu le si au wa taunu utama ai le se toninga. Ele I taunu watu toninga and all this. You know, there's no communication. Ele o le leile communication. Ele o le leile lato wawa ai o tamata alu. E o fo I lato foi trainings. Ele ai ni lato polo ma mea fai e lato trainings. There's a lot. Ia o ai la le tamata alo le atu le loto. E alu e tu I le tino mo sa mo. Pea fai solo mua mai ai api lunga the management. Lato tele omwhaina lato whaatino ino lato tute. Le au le baru lua ka long mo mua le triangle tono me le va ko nga mafiki mafanua. Te loa. Sin mo momo le loto na au. Le se konginga e nga le va ko le blue chesi e le se loko. Pa unga le au nga alu fafu Samoa. Da pena e matou so swani esko ingo Ellen Gray e kian ma avela kalo. Kian ma avela u kaifa. Yo le ase me pe kian ma avela fosi e ko ku kai mako se banga I ngai ka meki ku ka le hasol avele. Ngala ku ka so swani ku ka matu me ai.
ia masifsosoangia ku Alan Gray ang maku avele ngona ku ang maku sempingi mai ai io ole winga le anga le nda ke fetu e mafaila kula e pang me o infa ku pele me ngang ka ole yumi Alan Gray fai e Paul Warwick le afu konginga Alo te whamaungia tu le papeno whātu. About 5 years ago, wala au mai a tangata mai Dubai. Oka le maka ngā le mele tupu le awa Samoa. O le o vili ma tangata e te au wha mole mole. Pe o te maua tua ni mea ai se i whawhanga ai tama. O whaku, whea iei tupe ale au. O whea iei. Ai whai mai. Ia, o ngā o le alofa iei ngai ka mai kia pia sa o atu ai. O le o wala au le na rifo i la tangata lea. Whaatalo sanga i langa pule. I le whatali malo. Le na mai iei kuka i mea ai momoli iei. Io e. Sina fia whatorunga mai le 17 nei. Whai ea umala u malisi whongora tai au fō. Ia malesi vanga maku ka ia whenua se lau kam ka alo. Including coaches. Le au malanga 3 years straight. Le ngata whaile e matu. Sa esi au loku nganga le li ai. Tu whawhai kai 5 se lau per player. Ma officials Ai sau e po kala me tula e pa mai samo. Ma le li le kusi mai kia ungi le li le sua ki sasi iu. Pe mai ongi koe a venku pe kama. O whaku i mati alato. Maku i samori. A fe mai kala li ku le e pa i lungo langa po kala me. Fe mai la ori e Amerika. E fai la kusu nga kupe whangai le ngon man samo. Ai ngai ka mai kupe i kamka. Ai ame uma ila ale mori mau mai nei tangat matunga due le si fonga ta fo sa ko la mo o te mantu ai e tau po kala mena sa fai tu la epa le sa tu fai te tu si ta mai ka ali mai ai lunga you know 3 years straight ko sa nai mena tu pu ya ma tu ne o kilangi sa fai fundraising i nei ai ta pa mai e wat tu pe ya al mele na fai ma war tu pe tu sa o limo tamta alo ele nonofo mai le management i Samoa. Ele o mai lato tino e tu i te tau normalai, physically, o nai tama nei. Ele o lava se leni e ave i tama. Iba ka e fai o le lofa i le atunu, fai o le lofa i langa au kaa. Ko ai ki a tangata i e fai al meleanga. Moni lava. Ia, amai ka punga whaun mole. Ia, ta apu mun muri la lea o tato whato sina i o fai le whai ngā pālota. You know, this is a very degrading issue. Very degrading issue. Ia, lea wa whamaunia wa umana na lodge le tangia le. Whai le lo suta le sui sa tau wama. Le wai te tonu al whai ngā malo. A wai eni tu singa whai wa au mai ai. Whapea mai. O ye pepelo ma le ai. Le la la batu sa o tapo kalame le nei tu la epa. E le ai se upu whapea na e se ia moli mau ia wa whai le ai. E langa o le moli mau na tau no manino ata ia li seu. O ia na te le ilo inga o iai se whato sina na whai. Ona o ia na te le whaia. E o se luas fusene na le mawhaino nga whaia. E manu ia. O ia sa ngā lue le whamasinonga. Ua maai i le toa tele o tangata. Ua iei a whaina i soli ngā tula whono. E o atu tutulu i o na luma. Ma whapea mai e lato tele e whaien soli ngā tula whono. Lea lai malama le iei na tele whaia. O na lao tūlanga ni. Ai o lea wa whapea mai e se le ni moli mau. O le tina le na moli mau. E le iloa e tai e li seu. O fito a umale le whai ngā pālota le fiafi. Ai live sa o mai lo le tina. Live sa o mai le tina i lunga. O le tato lunga le social media. Ma whaali tonu mai e nā. A lea wa whai e tua inga wha mai e pepelo le ai. Ia, na, wa watu manino la mai i. Yes, o lai nai, wa umana wha maonia. Lea wa ave te tono tangia a tai li seu.
ia tātou tālia talosia. Talosia tula e pota talo. Talosia ia whapea mai ele. Whapea mai ele le ofiso whamasinonga ia whapea foi ele le komisino whainga palota. A me umalo le fua whai lo le whamasinonga. Umalo le fua whai lo le whamasinonga o whatosino le whainga palota. The sooner the better. Ina ia vave ai. Ia longa winga. La le fingalo le atua, God's willing. Ai whamanuina tai eliseu. Winga nana whatau tō ne ia lau timu ia ai tau goodbye Felicia tai au. E hele mea mkau kia lut whanonga tu iai. Yeah. E tau pe tau ta ua whaamata o e tangata ia si whaipule. Yeah. Ua valawala au tangata iai ma whapea ale ave kua le a ma le a u whapea. Kau kia a. Matau tia. Mana ia tele ta penanga le fionga le li whaipule a. Ta penga nu langa ina ua ele whapea foi lana ia saunoanga. Na tele iloele ia lufo isu. O ia whate ia le watu tangata watu. Yeah. Lea lana tu whatasia iloa. Ona ele ia isana langona whapea tau whaleanga. Ai nofo foi mama fau ia. Ale whai ei sei unga amio tonu al whamasinonga. O le a ave o ai la le corrupt le neima le manui ai. Lea lana leiloa. Ta pena nu le whainga o le lawsuit. Nanga le lawsuit wa. Mautinoa le stampa le ofiso whamasinonga. O solo le valele o mai e ta whawhau masiona tōlua. They need to relax. They need to have their minds set free. Le tele, le stress, mal frustration, o le tūlanga le iai. Mana ia, ke i kako, awa, e se fulufo aso le au mai i se meo se counter petition. 5 aso. 5 vese fulu. 5 days. Ia uma Uma tai au. O isa o langa o working days 5 working days. Ia. Ua le whakau sau complain whai me ua uma fo aso le, ale whamana mai le whiunga le ni whai. Mamalama le lea tai eliseu. O le Monday, o le Mother's Day, e le kauntinga le Mother's Day. So ho atu, o le telo le tau whaasese, ma le tau whaaleanga. Na o whanonongo le porkala mele li o si o li nafi. A mai tonu alan mele o tata noa nei, le o taa batua whaatau sanga. A mai o le ali le me o whapea, o nguru le tunu i le tuaina tofi se komsina. Io ele whapea lai peisi lunga ka pule ka kapsa. Au ka ua raba i le o ka ngfongo ka ngfongo. Pera whai atu. O a uele mai maualo o taimi o te mata i po kalamea a fōlinga apa whano matumtongi. Io e te tau a whainga mata i se kaimi whai e mawai manatu ma mawai po a kongu mea nga i heili lato le ngatarana. Ia e pe o leo a toe whafsili alawa ia maua lato whapea mai ai. Nā le marosi anga o le whamasinonga le na lewa uma. Ua talea i le whamasinonga le tali a le tribunal a leo. Pe tasina me o lewa mai whai mai o whapea mai. Se iwa ai pe ai sea, lea le marosi anga o le whai unga a talasa le na whai. Ua tō loa ai ma abe se ma cancel ai ma void ai le a voi. Ia le porkala le tribunal. A leo koe whawhainga luanga ia li. Mana ia lamta punga tata noi tula epa. Te lea le marasi anga o whamsinonga. O le tribunal na leo. It's an internal na o latou lava ia. Ai atu mai loa i le whamasinonga lau tele le atunu. Ia e fia umai la latou. Tu sala lewa avatu le whamasinonga sa mua. Le whai unga. E le aise a fianga o le a fianga iari o So inala le mafuanga. E simple ia le mafuanga. Unless you're absent-minded, e te le ia onga. E te loa i whavasenga tūlanga. O le tribunal la ia leo. It's just an internal things. But when it goes to the legal side ale malo, that's the final saying.
le si mea pia le na voice mai I le mele mana ia tapa iai wa mai I lunga masta mai tai fole le tamakatifa hene if oiling price Henifa price a fai wa employee wa to employee el officer ia o kaulang ko elanga it's a total different story wa mau na singa ruang arkingi yes me onga po she's moved on you know na ole tani saurana le femi afu fa fainga runga li'o ka kaufulang fa fainga runga ia henifa well if Henifa feels it's worth coming back she will come back. But if she's moved on and she had a better chance in the meo lo nga lue nei po lao to for into studies, well, that's her choice. I don't think it's for might no we'll move on king here, but yes. Yeah. Tala no tasia ilimta ukule ilita ua o le role ale loi sili. Le ua mai lunga I ele li matikle mai uma failanga fo ilanga apili. Aula se kali ale official wa le me se le vanga o ke mai til vanga o ke mai I official lo isili. Paka tiklela I o ese. Na ka fa no ese se le amaya declaration ale attorney general. Because man tua foi o le prosecution nei lalo le official le attorney general o le case le na fai na represent le prosecution ia le pule ma longo fa pe me gay so therefore not only wa uma aso fatulanga ina o le fainga o le lawsuit o le foi it's outside of jurisdictions ale attorney general and thirdly it tauna I wala ngai le fa pena ese tangi na tufu sia tangi nei lalo le prosecution it tau foi la on agreeable le to atolu le nei o le ala pule o longo fa pe me dei ele fa pe sawana ona ia o mele le tu lai mai nei tu la epa ele fa fonga anga Samoa ua mana o lava le ala le pule e fai le to ia o le tau mawhai sa I le wha mamalo na ingoa ai tuku wala tu la fono Samoa le la a whaile sa ilingo la sa ili la mio tonu o le hit and run o I ngā tonu lava e loa I le mamalo ingoa malele mamalo ingoa ngā kongoa o le fia la le nu la kongu le mele ke kuri ai wha mamalo ingoa from what o the main suspect. Tu sa le mana fa mamalo nga ingoa fa pea o ye mama o mea fau le na fai ele fionga le li pale mia li o fepuleai lise Sam masivai. That's what le case le na fai sa idinga le mio tonu o na fa pea mai e mama ia o mea na fau ele vaenga le ale la wa manino ele ni fau nga o le manino e fau moli mau pepelo ale o leo. Ale umana o ale lui le fa sa roto ina le fionga le li pale mia mai lato. Ya, ana fatu. O le fa mama lo wingoa. O le sa ilinga la lea o aina faiele hit and run. Wa mai lo e manino e leo oe. Ia wa mama aila inga lo wingoa. Le se ngai te alwai. E le te alu e lui e fa mama lo wingoa. Ai fa fefele lui e se mo leva na taatia mai la matanga. Fa fefele lui e se le te musu e fai. E fio so e lui e le fio di pare mia wai lo le se me a fiere ai musu e face Sam. Musu e face Sam. Leva le lui e Sam. Anga o foi lo di pare mia a fe wai lui ia. Le la lui ia ku oi. Alu e fai so track test. Alu fai so track test lo umang fai ia. Lo umang fai ia. Alu e fai so track test. Ele se meta te pole il menatu la epa. Le la ama telefono. Fai un masina le ama telefono. Io o le winga langa le o ta fa tu ina le malo. Ina ne ese fo il fa kali ku le fongo. Ala e fo le fongo le se me faia. O pe o ngale le concern. O te tali tonu. O te tali tonu o lo ta pena le.
le fonfetalai ma le vaenga o le ofisa o le fono. Wa mantua le na whaatali se I uma mea nei, na toi tolo polo le fono al pale mene ia me, o I nala le ai loai, e atu le fono. Ia, a matalona whai ala tau drug test. Mai kasi la sulfono o. Masalo. Kasi la sulfono. Le uma tasi le aso langa e whengai ma le sisinga fua. Ia, na whata atu e mai le pia uma sisinga fua. Ia, o le masina. Pea umar fua Ia yuni. Ia yuni. Ia. O langa le te pena la tau not only o le sisinga fua, a o le whaulu whaleina o le mauta fono, ia ma le ofisa o le fono. Mane. Te le tapenanga la tapenai la tau. Ka mai I le sisinga fua mo funu fa umai ka po ka penanga. La sau sile ta penanga o tatu sisinga fua. Tele o tangata wa matuai. O le taimile nei, tō a tele la umalanga leo I nei New Zealand. Le fu nga solo. Tō a tele la umalanga leo fia tangata ona o lea wa tō e tatala umale tele o mea sa masania isi o tātou o tunu. Mantua la le whailas wharaile asto na I aso sa ia ta fefe se tumu o taulanga. Aso ngā fua, aso lua, aso lulu. Ia, whamai ai, ia o tu ngā maa. E se le mana ia le vai atu le whao fino le vaa o tolo tamauli. Lena ia whapea foi le, whapea, podo vai aso fōu ea e mi foi le vaa o le ainga I le tai. Ia, vaa o, ia mana ia watu e sau le whaanga tama leo o tu ngā vaa. Ia o ne mea, ia mana ia foi le whai ia kikiti Samoa. Ta mata atu le liki o kikiti Samoa le whaalu. Ese le mana ia. Whai o le telo tinam ta mama tutua. A ta vai atu paka tumu mai ia pakanga o tangata mai e mata ma whai le lango. Whaftai whai ngā malo. Whaftai whai ngā malo I le tatala. Tatala ia to e amai ia ta'alonga ma mea masani I Samoa I lana sisinga fua. Ia o se fuanga. I le ima fau e to e adu I Samoa le fua le nei ia talo sia. Mana ia le whailonga ino le ono lima. So it's gonna be more atu ia tapenanga le ono lima, you know, being it's a big 65 years. Ia wa fo i sisinga fua e kasiar ka usanga ka ke makua le fua. E kia kulanga whaatas. E isi mata muri rana o vevesi lano langi o Samoa le whaama vai o tamaitai o Tausi. Tausi, yes. Ia. A leo te tau di mai le tusi le tamaitai leo lunga. Yeah. I posted up yesterday. Yeah. Ole fole le itu titi ai. Langa le vevesi whape o le ma le ai o le ika I Trump. Le ai. O lo ma lo si se lau pasenge le lango. Ai o ua ngase sionali. Ngase sionali. Yo, ia le Abraham. Mora sila fias yo le tato pa mo le Samoa. Le ai. Awe le velo wita ia Donald Trump. Ia pe teita fo ia America pi o sailele. E tau te le ai o mau le lango le tamaitai Samoa. I le whainga malo o lo I te minei. Ai o tūlanga na ua ngase ngase a o le aso tau se fulu lana masina fōu ma whanua wha amasai. E mana ia le mai ngolanga tusi le mai manino la maa. Which is tu la e po te wha maoni ele tala le foi tausala. Yeah. E leo se mai whaingo fiere mai le nei o kanesa. Bone cancer. E leo se ia mantua o le bone. Yeah. Every bone in the body is critical. E le whaingo fie. O au fo ia na wala au fo ile tua le mātou tama ona o le cancer. But it was a different cancer. It's a pancreas cancer. You know. But the bone from what I... O le bone, o le leukemia, Yes, from what I hear, the bone is the worst, painful, very aggressive, painful cancer.
So la le manino lava le whamawhaenga le tau sala ono tūlanga o le ngasi. Wow, she has to. She is the mother o le toa lua o la na wō lan paanga. O aila e tua ia lea tama le tau singa. There's no other choice. E to e maua ngā ruenga. Le alfi ngalo le tua e maua le ola malmalosi o le tama. E to e maua ngā ruenga. A le taimi nei. Very critical e mana o mia lana sosoani. Mana o mia lana whātua whala inga. You know, avid fautuanga. Wha malosi au. Te talo. Ia maua pele ola malmalosi. Ai pio me antu e apa me tai ma tu mai lungalan tusi. Ona ua ai tele whaitio ngata ua esema man whainga mano. Le la ua confirm me tusi ngale tama le ai o tu ma pelo na lango le malo. Ai ona e whamomoro na ai. Which is, o tātou uma e whapenan whai tu la epa. O tātou uma lawe whapenan whai. Family comes first, especially when it comes to a very critical illness. Pela tūlanga le ia le cancer. Ia, manatu pauna tamta upu o lo o oi te tasiala simta upu le o le peu fesili ngia la vangai. Le la ua o le ngor tana tengo ia e liu, ia kopo. Il fa unga leo ia na umatu nei. Le la fusanotu le potua i umatu le pa ele ka api ka ke falong ko lang ko inga e ko ia le malo ko ia parmia. In what way? Yeah. O mata mi fo seri le na mai ia le fatu nunga sa ia tonu le o molianga ia na fai. Sa fai fo ni modi mau seri sia. Ale te faro wala en fa u le be. Nea ia na whapena ve esele ngoa male. Ai wo atu longa inga le o iai. Amantua. Ia o le lo ia sili tangata na te whai inga lea. O le lo ia sili because o le lo ia sili has the power e tau fia ai ia se tangata. Ona o ia le ia le ala tu la fono le whai unga le whamsinonga. Tatu whatatani. Te tali po le ase tali sa o mai le official i sili. Ia no tele le unitala. Le ngare sawea. Ang whainga nei mea tula epa. O le tupu e a le mea oso to ino tula epa, tusi le lima, tusi lima nga ele fionga le lipa le mia. So le, se tu uia lo loto ele e lea ina te tele ele fionga le lipa le mia. Whaini si tala e a foi e lo fangi ai o e Samoa. So se, apa le wina kong wanga kala lewa iwa ngaru ali asiata i Samoa. Ai a ko sila le Samoa I mea o mafuai nei me uma. Ko inga lea. Yeah. O ia ka kuka uior ka malo ana me maweling or ko inga. Ia ba e tilo ia I mea tupu I lewa linga mafua case le asiata. O ia lava lea sa ona fa o lo ata wa ina le tunu. Ma o ia foi lea sa fa o so le ngali ngutu kwa alea. Ia, ua fitau ia ma le whaasalainga o ngā li ma le. Ua overfua. Mata utia epa. Mata utia. Ia, wakut kam ta pun muri. No amun muri pe ini si tam ta puna ia boleh kam mun muri fa mata pu kalam mat falon. Ia, le ai se sing ta muri nga le Asia. Tula epa. Wa mato I ovala o pisi tato Asia langa to tele nisio le tunu. O le ua whai malanga I Samoa. O isi lawa na maua lato oka vaso lentea. O isi la fo e maua vai aso neia lato oka. Tusa o le wha ngā tangata le jau lea. A wala mantua fo le jau lea. O le ale vevela ai pete maua le la vevela. A e tangola e ngingi e lo tino. It's cool. E le eiso wha alongo wha angange pipi mea. O le tato jau lea lan moana. Mo I lātou olo o iai le tūlanga mo meo mai o pona iwi se tūlau whawhunganga Samoa. You know, any joint o le tamala le sosoani ti ngā. E whaingofie onga o le jaul e le tele tau mawhaina le whala au. Wālanga le o se whala au. Mantua whala au.
e malolosi fualaau e ono aafia isi vaega o totoga. Ia le tatou te ao lea mo mea tingā tino ma mea leanga le pa o tino. Ia whapea o ia o tatou te ao e se lau luas fululua lea, se lau ma le ono limas fulu lea. Mai no le tatou vai masani ia o le tūlanga lea, o le tatou asia lea, e whāu whangu la popo e te tono le pusa, e tolu se lau ma le ono tā la lima susene tau o le pusa. O iai nisi o outou nei New Zealand po Australia, e fia malanga i Samoa mo le fua, a le fia maua lau pusa vai, faa mole, vave faa fsota i mai, ina ia manatua o le aso mua uni, o le public holiday le nai nei New Zealand Australia, because it's the king's birthday. Ia manatua lai le maua toi sau pusa vai, le na vave na fai mai lau oka, ai le io o le aso e te malanga ai Samoa. Malo, whaftai, ai tele i tu bang muli fa muli tu ni sila fa sota iane i mo fanua lan telefoni na olo o le panel nga olo luma o le oru tasi lua i valua tolu ono o tasi fa sota iane mo fanua i le oru tasi lua i valua tolu ono o tasi tatu i Amerika ma territory uma o Amerika fa sota i mai le lima ono lua tolu fitu o no lua lima no lua, tolu fitu o no lua, sili mo soli, ia pe sili mai ia. Tia, ma whanua ia ile si wharinga tuale, o si wharitua o si whaifi au le mātou usu ngā whono i Samoa. Wale o mai ua, ia ni wala au wale atua i Samoa. Talo whai. Ia o le tina, ia luma tangi i lima. Pia le nei ia wanoa, fa uma ia ilta po kalame ia e mori atu i lau sunga i le i whawhengainga i lau sunga i le whawhengainga e li saia tangi lima ia mai ia i maua nei ma le tatu po kalame ia taina ne fo si fonga tai a fo e mori tuai ia alo whaanga mwha mesenga i uma tatu upu e mawhana o le suafa o Yesu e te mawhanawhana ai oe marino whaalo tala vou si unga e loe ta te mātua mau istina ua wala au iele atua ia wa umale usunga whono pe tai ia o nisi fo i occasions sa whatasi atu iai i mo Samoa ia o se mau o se whaipuiponga sa whaire mau ta Samoa ia ma o ina na in a collapse po le ase me ia ma whanatinati atu e lor whanmai e mau maitala na po wala au mai as ia nisi wa maliu ele i o whanmai me lea ia ili mwhaiana na tia ni mea a ua mauatala ma ua ia na o le langona lofa na tu ua le matu maftanga wha na tanga ruenga i nei o atu fifia le usunga whono a tau sanga fo i lea mawhanua na tili mai foi nei se toi ina o le matu sunga whono fo. A to se vai aso pe a maliu foi nei. Ana mai mai foi Samoa. Ia o na ia vanoa ia watu i wha mai senga. In is sin fai fi au sunga fa fenga ia tangi lima ia Elisaia tangi lima. Ole brother-in-law vui is fai au sia. Tuangane o fartua vui. Tuangane o Naomi, talo fai. E ni alo le sunga whawhianga inga. Ioe, o si whawhianga inga lea masion tō rumala au rotu. Sa ula unga i le tausanga le nei le whelaunga inga le mtanga luenga. Sa ula unga i laisi i ala ua. E iei la na i ola alo, teine, matama. La whanau e whai umana o whai pese la ua. Whai ia tā pese ma. Ia tālo whai. Ia anga le leile atua. Tangi lima, Elisaia, alo whangia le atua, ia le maua, ia aluia oe luma, i le nānu le lei. Ia le malanga, ia
Dia fo ile fainga malanga po lava ia fuafuanga lau sunga i whawhengainga malo pe au mai nei pe le lava whingai ia pamia le tua i tāpenanga ia tatu whelo pe tarasanga ia nei tana ni fo ile o mai nei i peo nei vang bulbuli na wha umatua ile nei tu Malo whaftai tu le epa i o nā le tatalo nā tatalo i le tua e lofa fo i le file mu ma watu wha mawhan whananga ta mama no fo alo ia wha pe fo i ainga na lua ia talo whai ia le me tule leo i lungon ngā duenga tau tuan ngā duenga ia e de lua lava ia mala e tupu mai ai ia e le asa tu le epa le foulum ta upu le e le asa spontanga i malua ma se ale o se li i fai fi au po se fale tua o nisi o le usu ngā fono e mali mai ai ona o le tau po le mea ua whaatamala i mea tau mafi le tau sisia fo i o medication pe a whape maua ni ngasi ia mana tu le ua mai ita po kalame o tia le ava no te toe kanu ai fa uma ia ma e tu muriai ia le tu le pa whaftai ia Samoa e lau whafonga anga o le nā mai se le fionga le li pale mia ma le kapeneta whapere tato whainga malo i Samoa o ni whautuanga ni tu walalo ni tima inga na avatu e na tu watu i au tafa ma tau te le whaatonuina o tau a fionga e na o ni manatu ina ia tātou maua le file mu whautele tātou waa ia maua se manuia lau tele o Samoa ia le nawa watu e se whautuanga le mapo kalami ia ai taitonu ia o afo ni whade tonu o afo ni tenga ngana o sala ia o le aso le nei o le sapa i o le atua tātou te mangalo i mea uma ia tu le epa whaftai tātou te whenua i le vaina so fou pe a maua le ora malmalosi alofa atu ia soli whapel whanau tātou whenua i ia alofa atu ia tā whema urua soifua ia soifua ia ore nā ona umai lo leo leva sen ia i tari tonunga Samoa ua anga i merisi ui ma o leo ua tu muri atu le uo man paanga le tatu po kalame ia e pi ua fōringa whanonoa whai ua ia ono tūranga whate ia lava fo i le mātou ngai tangata o le mātou matanga luenga tu ua le atunu ona o mafu anga whaale karesia whaale au lotu pitai ia le ua pala au ia le tua i le fu i whale tua taravou ia i le eiso tatou loto e sisi whai tua tasi alfina ngalo le tua tele i eisi tala i tua mai o le tatou porkalame o manatua lava lau tautua Samoa mo oi i le rafita whaafonga tatou wheloa i le asongafua le eisi porkalame tai au tatou wheloa i le asongafua ai mo teminei ia alofa tele atu Samoa i lau fita whaafonga tatou whainga malo lau fionga le li pāle mia ma le whainga malo ia awaia ni i langona i seisi langona ua ia o batua whaafautuanga ia eisia moni le alofa ia te outou ma le tau mwhainga o le tatou malo na ia tu titi ai le tala tau whaaleanga ma le ia a outou lava olo o iai ia lautou whaatuatuanga ma mau ia mwhai ei ona whai autou decision making ia ma whaataunuina ia ana ona mātou tu watu i outou au tafa au whalatu i outou au tafa se mana onga ale si ufafonga o tae au fau lalo lana porkalame o le lupe whaalele ia e leo se whaanatinati e leo se whaatele ai kai na ona noe batu na o mātou langona whai wawale ia au ina lava olo o iai ia le pule ma le atoanga ia o le whaatataunga ma le whaaloalo nia tele o tau te tai mania ia le te tai o e kālesia ma le tatou atunu atoa ia ai uola i le alofa o le tua manatu ia ua lava le tautua mo oil ni se vana tatou